I pozdrav svima, ja sam Stefi, dobrodošli u 30 subscribe special, ovdje sam sa Robijem i igramo Would You Rather. Pozdrav. I ko će prvi onda? Jel ti? Ti prvi pitaj. Dobro. Čekaj, prvo da objasnim kako bi ovo išlo. Znači, obojica imamo 5 života, kada izbiramo jedno od ovo dvoje, pitat ćemo jedan drugog te stvari i ako kažemo sad na primjer, evo od ova dva ja stisnem na ovo i ako ima manje posto nego ovaj drugi, onda gubim život. Idemo na 5 života i ko prvi izgubi života izgubio. I to je onda prilike to. Čestitam na pobjedi. Idemo da početi. I prvo pitanje za tebe, would you rather imao svog trenutnog ljubimca da živi dok god ti živiš ili da vratiš prošlog ljubimca u život? Prošlog ljubimca u život. Da, da ga oživiš. Tako će. Da. Koje? Pa da ga oživim. Prošlog. Imaš 4 života. 66% je bilo za ovo prvo. Ajde. A ti, jel bi radije imao ability da vratiš vrijeme, kao da se vratiš u prošlost, to da imaš ability da vrijeme, da ideš naprijed u vrijeme, u budućnost da ideš. Ja ne želim natrag u prošlost, bilo bi mi dosadno. Tako da hoću u budućnost. Da, imaš 4 života. A jebate, nema pojma. Da, otprilike. Aj dobro. Bilo ti radije... Imao kuću koja je napravljena od puno podzemnih tunela i soba ili živio u maloj letećoj kući? Šepa, ovo je... Aj dobro. U kakvoj, u letećoj? Da, maloj. Znači mala leteća... Daj mi puno tunela. Zašto? Ne znam, da se izgubim. Šta, brat je letio? Vidi, bio si pravo. 53% tvoje. 47% ovo drugo. Dosta blizu. Bi ti radije bio Aquaman ili Human Torch? Human Torch zapravo ne da ni ko je. A imam osjećaj da niko ne želi biti Aquaman. Tako, Human Torch. Pogodio si. Uspjeh, posliju se. Sad. Jel bi ti radije mogu kontrolirati elemente ko što su voda, vatra i to, ili mogu kontrolirati vrijeme? Pa prilično bi mi bolje došlo da elementi se kontrolira. Znači, to je tvoj odgovor? Da. I to je bilo u krivu, imaš 3 života. 35% je bilo za elemente. 65 za vrijeme. Jel bi ti radije samo koristio Windows ili Macintosh? Windows. Mislim da je to logično. Malo glupo pitanje, da. Bilo ti radije bio Centaur ili Meduza? Oj, mene je Meduza glupa, jebala te Meduza. Ova sirena, ne Meduza. Znači... Ono prvo. Centaur. 53% opet iz izvuka. Ja bi ti radije otkrio čudovište iz Loch Nessa ili Bigfoota? Imam osjećaj da bi me oboje utukli. Ajmo razmišljati ovako. Da bi našao Loch Ness monster, pojela bi me i to niko ne bi mogao saznat. Tada kod da je nisam otkrio. Da otkrijem Bigfoot, on bi me samo utukao. Ali bi još imao slike i gluposti, tada da ja sa Bigfootom. Da, imaš 3 života. A jebote! Svi hoće Loch Ness. Ja bi Bigfoota. Hrvat se s njim. Međet sa Međetom. Nije Međeta, vajde. Ne znam šta je ova, ajde. Jel bi ti prije jeo Skittles ili M&M's? Za ovo drugo nisam čuo. Skittles. M&M's, ne znam ni šta je. Opet 53%! Ne znam šta je ovo. 53% opet.
da bi ti skočio sa zgrade, sa krova zgrade od 2 kata, ili ukrao sendvič od 3 ragbijaška igrača? Naču se ja sam dovoljno brz i mazim sandvič. I onda je bežat u pičku materu di ide. Da, dosta si brz. I, Pa pogodio si imaš. jej! Dovoljno si brz, kao sam rekao. Ja bi radije preskočio zimu ili ljeto. Ja. Ljeto. A da, Da. imam osjećaj da će ovo biti krivo. Jap! Imaš 2 života. Ja bi vjerojatno zimu. Da, ja bi i zimu i rekao bi da bi drugi zimu. Kad bi ti bio jedan od Batmanovih neprijatelja iz Nolanove trilogije, da bi bio Bane, nosio masku koja ti sakriva veliki dio lica do kraja života, ili Joker koji ti Joker! sakriva lice. Joker! Joker! Odmah, Joker! Imaš 2 života. Šta? Kak? Popularniji je Bane, ja bi izabrao Banea, normalno. Aha, Bane. ne, ja bi Jokera. Ovo je zanimljivo. Pitanje. Ja bi ti radije živio u prošlosti ili u budućnosti? Ja, Da. nekako sam za prošlost. A ja isto. Jer ne kaže koliko u prošlosti. Ja bi jednostavno živio nekih 4-5 tjedana u prošlosti, u svoje malo više. Ošao se kladit na europsko prvenstvo i parice, parice. Ja bi jedno 500 godina unazad. Šta mu Bog te? Ne znam. Ne bi ja. Ja bi samo išao kladit. I mislim da su drugi tak misli. Living jedan život robi. 29% prošlost, 71 budućnost. Ajde. Pa ti radije iščupao si sve nokte ili iščupao svu kosu? Šta bi radio? Sve nokte, iščupao ili kosu? Iščupao svu. Ja bi radio kosu. To manje boli. Kosu? Kosu. Dobro. Još imaš ona 2 života. Ček, ja sam imao 2 života. Sam sad izgubio život, no nisam. Nisi izgubio. Dobro je. Ja bi radije da ti cijeli život smrdi ispod pazuha, ili da izgubiš sve, ili da izgubiš potpuno, kako se to kaže, osjetilo mirisa. Ja, Da, pa bolje mi je ovo drugo. znači ne bi više da mirišeš. Da. I bio su pravo, 81%. Da bi ti radije bio u zatvoru godinu dana ili živio u kompletnoj izolaciji u planinama godinu dana. Do planina bi mi došao nabavio ja struje. I robio kompjuter, idemo planirati. Kompletna izolacija, znači, nema traga života za tebe. Idemo planinom, baš se mogu baciti. U zatvoru ne mogu. Dobro, još imaš živote. Yes! Ja bi ti radije kontrolirao emocije ljudi oko sebe ili kontrolirao vrijeme? Emocije. Sve bih naljutio, svi bi se poubijali međusobno. Robi, ide mučko govno. I 52% opet mi pobjedio. Prvicu se izvukao. Ti radi izgubio svoje prednje zube na nezgodi na skateboardu ili pokidao svoje ruke na biciklu. Šta pokidao ono prvo? Zube? Da, prednje. A drugo ruke? Da. Pa zube! Kako ću da igram bez ruku? Aha, gubiš život. Šta? Imaš jedan život. Šta? Kak to ima logike? Pa više ne bi imao svoje zube nikad. Pa? A ruka bi se regenerirala. Nek bi! Šta će mi zube, ja te koristim prednje?
Jel bi radije bio prisiljen da gledaš film koji mrziš ponovno i ponovno cijeli tjedan, ili da cijelo vrijeme slušaš pjesmu koju ne voliš cijeli tjedan? Znači film ili pjesmu cijeli tjedan koju ne voliš? Odgovorit ću na pjesmu, zato što dok slušam pjesmu mogu igrati igre i tako, to istišam na najtiše. A film, onda moram gledati film. Ne mogu ništa gledati kad gledam film. Good choice. 55%. Još si u igri, Robi, još si u igri. Držiš se na te stavci. Obojica na jednom životu. Ne, imam 2. Ne, izgubio si malo prije. Joj da, joj ne. Či ko sad ide? Sad ja pitam tebe. Joj ne. Da bi radije bio, u lisicama sa svojim najgorim neprijateljem čitav život, ili bio čitav život odvojen od svoje obitelji, čitave. Či koja je prvo bilo? Čitav život bio u lisicama sa svojim najgorim neprijateljem. Ček, pa onda i dalje je bio sa obitelji. Da, pa mogu i ovako bi bio odvojen od svoje čitave obitelji. Ne, ja ne mogu ići s njim. Ne bi on htio ići. Tak da, ja ću radije, ne znam šta da uzmem. Bojim se da bude manje. Aj uzet ću neprijatelja u nadi da se to drugi uzeli. Dobro. Jej. Jel bi ti radije da te pojde lav ili mravi? Lav, brže, i bezbolnije. Istina. Jap, 87%. A mravi te jedu pol godine. Da. Glavu da pojedu. Ako bi to uspjeli pojest. Jedno kuđu u tebe. To slučajno žalmi. Bi ti radije imao visoku plaću na poslu koji mrziš ili nisku plaću na poslu koji voliš? Ja bi radije nižu plaću, ali ja mislim da ljudi žele veću plaću, pa ću uzeti veću plaću. Dobro, još živiš. Yeah! Use the logic! Au. Evo će ti biti malo teško kad budeš došao do ovoga. Aj, pitaj. Laži svaki put kad ti neko postavi pitanje, ili reci svaki put istinu kad ti neko postavi pitanje. Znači ili cijelo vrijeme lažeš ili cijelo vrijeme govoriš istinu. To je istina. Sve je bio, 75% da treba. Bi ti radije po noći bio izgubljen u šumi ili po noći zapeo u ukletoj kući? U ukletoj kući. Gubiš. Ne! Kako? Zašto? 29%. Ti si u 29%. A duhovi ne postoje, a tamo bi te pojeli vukovi. Nije fair. I popušio sam. Da, Logično. ovdje svih 5 života. Ovo je popušio ovakvi rak. I to će biti to za ovaj video. Nas živali, ako jeste, lajkajte, šerujte, subscribeujte, što god. Samo da nas podržite i da budemo što jači i veći. I prije nego što završimo, želim da kažem ovo. Pošto vidim da smo ovako dobro počeli, već smo na 33 subscribera, preko 30 i zato ne znam koliko ćemo imati nakon što ovaj video zapravo dođe na kanal. I zato moram to reći sad, sve. Čim dođemo na 50 subscribera, snimit ću opet specijal u kojem će biti LS Ice Bucket Challenge, u kojem ako ne gledate što je, ako većina ljudi već sad zna što je, kantu ledene vode ću si popiti po glavi, vjerojatno s asistencijom prijatelja. Nadam da će to biti bar malo zabavno i ne znam kako da se više zahvalim. Vidimo se u sljedećem videu.